Faturrahman seeko cak niko tuan rumah mada tika ereng nek Faturrahman tika ben bulan juga dong mana kok samakan kelar kerja bunga cumpur tade pada ikan niat ika saja sanonto sesabenek sanonto pun along bolong tertak nemu cocok benape duane kok sesataretanan Faturrahman sesataretanan ani kok pon bedekapi sate jene bener kok pon asa hormano ani kok pon ngiring tiga Gadas kaulaten tur gede parjuki kaulaten Pak Sakira rupa-rupaipun saat makin bedikiring dalam lompampaipun panganten sedue sesaat malam makin kadir raja kalabun ratu kayangan tantoipun sakalakung asli tur room akadia rooma kembang malatipun Ajebang Mutiara serta asli dan sutra bernapoti tantoipun asli dan sutra bernapoti tantoipun saat makin sangat patut kaulatin Eki gadito Nanda Miftahul Arifin sareng kakasipun Ananda Qurratul Faizal sesaat malam makin ampun ngabur kabungaan Tor norap kajuman beren enalika konsep wang agung beto malam makin gadito juga ampun jep-jep lemah manis lalapan agung kantos pada sabada Goger tarikan tempeng betotor pangisto mangkat dari kamar kapotren epon sampak ini terkulinen di pulau mampai pun asareng kompak epon para dayang kacil para putri turun dari kayangan sampengi kalaben belesan tanah karaton sepoi kalaben Pak Sakira sero parawakun gegeber juga serta asongot sisa kalanggung perong apalampungon bernamira juga abisa bernejeleng tantoi pun sakalanggung ganas kauladen saat malam banggen ampun sampai kompakan Wino Juni dega istana panggung Cahaya Family sepoi sarang salarepon semulje Bapak Ade Irawan jika laskar intas tanah panggung Cahaya Family ampun bapak gelem lomba paipun potre sarangan potre pun Bapak Faturrahman sekila tak mari-mari saat malam makin ampun abaris amor Pak Sakira salangkung ganas kau laden andi kok tretan Faturrahman sakalangkung lebolo kaula dak sampian kaula sakalangkung atas balong guna ngagebrek atas tretan sesapun nekak pun sami aku coba
Pator gini kok sorong ngakak sakuni. Beri emek ke sorong ngakak sakuni gini kok. Pasera Paji. Gini kok gelu. Kak Fathor. Oke. Kamu Kak Fathor Rahman. Terus bulan. Amit, amit. Lima. Temur tiga. Ya dan jaga lu, ban. Buat dan jaga lu. Mak pas takuan sati anda, buat Biar gasa. iya lu. Iya lu kan lu. Tapi kacep ya tanang ya. Mak bede bajingan kah? Mak bede bajingan kacep. Coba. Coba. Iya. Ada bekas syuting dulu. Ya. Liburan apa cete kok? Tepak julukan nasi gini tak mare-mare. Iya. Bagus. Bagus. Karudi Engki le, engki. pada ketemangan buat dimulai. Terus. Namun sebelum depon temangan dimulai kadinto supaya sesuai kalabon Pator Rahman sekile tak mare-mare gua. Engki. Teti katina beh mon kati padeka Aturan dari bule. Eki Masalah temangan malam sanonton neko temangan nyalen teben selain. nyalen te tak pada. Asabab bule mulai kikene. Mulai kikene temangan cahaya family neko. Eki Baik ledrok saya kemak boy. Pangan tanda Pak Buri buka, ane konten. Seker me buka gelu, ane ko pun nyalinte situng. nyalen te. San mesan malam sanonton neko karjena nyalinte kapat Rahman, saya gile tak Tak mare-mare. mare-mare. Biasana saya ngawale bukaan na pangantan saya ngecungkan bula. Eki Sanonton bagi katuan rumah namun bula. Boko tu tuan rumah kan Boko ngecung. tak bisa kan. Mon kapat Rahman tak ngecung pertama, bula tak nimanga. Ngecuk dulu. Apa bula tak tahu kak gending? Boh, pokoknya jok nyamana Kalambina sakera, songote sakera, nyalente dari selain. Culuk ke segila tak mare-mare. Keng sanonto tika pun akarja ambui bermakna peculuk ketika gila tak mare-mare ambu. Buanglah. Saya nggak cek tanggal politik. Ci, Ayo ngecuk dulu. boh tak langkong. Udah itu mana apa nih kok? Boh, pokoknya pun senyamana, ngecung senyamana, saya tepak akan dana. Boleh tidak benih jiwa seni? Hah? Tak tahu bula. Sapurana. Boh tak bisa. Sapurai totop. Bo. Sapora totop kunci nih bung kasagoro. Tak bisa. Mon tak ngawale kalau ben bukaan. Mon tak ngecung, mon tak pasrah, hanya mah gila tak mare-mare. Capok tilang. Cau tilang. Capok tilang aja macam. Cau tilang. Tilang Pasrah aja gila-gila. situng 2 telok 4 Capok 5 6 tilang kapet. aja macam. Cau tilang. Ini kok berem masar kana. Bo, engkite. Berapa nih? Bo, tak bisa gene kok. Kudu gak gene kok jalan nah. Sanesan gila tak mare-mare, pangepas. Pangepas. Pangepas kok tuh pangepas. Dina bukit lagi ketiga we. Maju ada bula. Bo, enten. Maju ada. Hah? Maju ada bula. Majara berempat tiga. 100. Oh 100. Nyaman, deti parembogan. Majar berempa, 100. 100 pokok bersedeki, Hah? lain bersedeki, Bo, lain. Bo, tak bisa kan Tak boleh kepas. tuntut. Mun 100 ben sakapien na gane bereket. Bulan impui di kapak dengan saya ketigaan. tak ngepas tau lea bace. Oh tak bisa nyaman tak sesuai ki. Tak sesuai. Paksa gitu kak. Wah, paksa boy, paksa. Anak mula Miftahul Arifin kina ki nape boleh sedekati ka Qurratul Faisal. Songot aja lu. Tak bisa. Pangantan tika ekwade bunga ayu kina aki
Pas etemang elotruk cahaya pamili. Syuting ben manara rekod. Mun sing ngejung apa nati kaki naki. Ane kok sekile tak mare-mare, tak mare-mare. Tersoota terpengaruh hati kana terpengaruh. Tergoda kaca lepon naki-naki anak bula masih kadua. Apa boleh dek panjenengan pisan kakak Samsu taretan kaula. Apa boleh dek panjenengan buk abarani nite kaula anak Miftahul. Lopez Ondol baris gotong royong nyambut kawin. Stop, 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 stop. Sore angkup putrana tibi bisa Ambian kalero cabut tilang. maya buile. Ambian kalero cabut tilang. Majar tilang 3 kalero kata puan kalero. Bula kan pun ngojak gula. Bula tak tahu mai paksa. Cabut tinta 3. Berempat. Saya Saya ketebu. rupiah. Saya ketebu. Kok tak maju orang bula. Bajar dindanan lu. Kena sorong ngicung gitu cabut tinju. Tak bisa bajar. Saya ketebu bajar. Maju saya buka. Maju saya. Sartana salah tak ngecung angling sapolo, angling biasa saya kantang. Bula kan pun ngojak gula. Bula tak tahu ngicung. Mai so. 3 tempong 100 kan bengok saya ket. Neko. Nape nego? Bu. Buh, Neko. Ngosoro kantang kamu. butuh. Kak Patar Rahman Ani kok seandi kerja putra sepak empak ani kok pun ipangantani ani kok lain bangsa lain seeko cak gila tak mare sanontok iyo bekalaban bule duduki pangeran talaga ambuati kajrai Pato Rahman sanontok cok tetireng kal cangkal boleh Pato Rahman bila ngabas lapala naring ulja bunga nama tado pada bila ngabas lapala rasa perak tado pada Kak Pato Rahman reng tua kaula bunga nama tado pada kalampinek niko adat maturak songkok pesak songot tabrong Kak Pato Rahman seeko cak niko betel bere sakira ngamuk ane kok dari pelike pedike Kak Pato Rahman
Rahman pun abeseki Arasa alam kau kembang cek dari pengetungan anak ada obat pada tangkap pada anak mula sekajunjung lakem bini cek atau karan Siti Nafila cukan Ikrimatul Jannah cukan putri tak angkat tinggalan anak mula pun temang kelaban ikan niat ikan mulai lambat anak mulai lambat kita mangat panggung jaya family kani ngarajai tikana kentro depan kebon beletang anak mula sekak Lebalan nikah ponong kekapi rengese mulja anak bulana pangantan anyar wak se akar jaga pat horahman segente sotengna menara rekod wak lodro ke cahaya family tanto saat tika pengarone malam senut tika kon itema wak apa radika ngerjai tika Suparaman labana ba aida mun arua pon bada iatas Kak Suparaman mon ani kok lek yayus dengan lepelena ani kok sartana nyaksi anak juga Pak Kina
Aki gani kok karjana kak Batur Rahman Lebalanani kok pun pada ngirem Saya kompol tanto malu sanota Pak bungana tegak pada Seekanian karesa tahun pun pada tegak kak Batur Rahman Ngiring poti lapala anak sedua Cara judua Cara pengarua Sampai umur datang sampai Anika Bapak Awi Niko nyaksean atika Sanunto niko pun pada ngirim Dan teking istuaki Dengan katika Anak ula Anak iban Anak Bapak Supriyati Mambani umpangan Apa makna Asro senengana Gak mesti kapon ajar cecer Mun anika Bapak Awi pun pada ngire Pak makna asro seneng segenteng ngerajai mak bedana tika Kedua kak momo pun pada ngiremna Nikah lebalan atikana Nikah pun pada ngirem Nikah juga nyakse anak tiga Anak ula pangantan anyar Lebelan apa-apa dangiremna Rasa cempera tada pada mun aneka pon ongke kapina Bungana setada pada anak bula Mun aneka Pak Sugina aneka pon pada ngiremna Saya tikana ja atau karan Kani sare orang sapon Renan Suparman Jukan Aida Kedua pona pada ngirim Pona pada ngirim Karjana mantar ontong Mantar ontong Senangnya pon tarik pada Orang segantang
polong ban sitar suara nata ende mate tilarang mabini nak paisa pona kadung ni sarana ipen sengakan anak ngantos nake sengakan anak ngantos nake anak bulan Mon ani kok ka imam dengan kak musau ani kok pon pada ongka napa boleh kan kau bapak musawinana jika mak musawina kaniko pon pada ngirim nak ikan Mon ani kok ka imam dengan kak musau ani kok pada otak ani kok taksi anak pangantan kak imam gendeng tanggal 2 bulan Rasul Kak Musawi juga nyonyana Nego akan raja anak ke cahaya pamili Kenikok kak Musawi juga pada tengah cahaya famili Sekarang kau Kak Musawi pangistona Kapan orang jika nego taritan ainol ani kau pengirim juga ngabesti ka apangan tanah reng sapana asara bunga anak ipen Napa boleh juga anak paisana Seekan niat 3 bulan mulana Sanon to pon taka ongku pon taka ongku Mon ani kok na Pak Rape na Sedari bunga letter 1 Ani kok pon ngirim juga Bapak Rape nana Ani kok pon apa dangis tuaki boleh kaniko Bapak Sahnawi nana saat cuculuk saya merdeka saya andi bunga ayu 1 Mon ani kok pana pada ngirim sedari kangen ampun ongka kapina Lepalan apaan ongka kapi anak bulan doa niko Retan Sahnawi aniko ikreng kocak bosa bunga ayu 1 Pak makna
ngersakaken tiang ngesakieuna niat tetikana niat tetika ponakan bulan Mon arwah Pak Aci dengan Kak Motor Tantona geni kok pada tengah jam ayah pamit di tahun 2004 lekor adik kok kancana bulan juga nempak da'i dari kini iya nih kok kirim diberian segala kong pak Mon dari arwah Pak Aci dengan Kak Jai Kerwak sudah tengah dari kili iya sekarang kong pak da'i ane kok bos muda bunga ayu satu Jadi kak tak anda Pretan Junaidi ini kok pun pada beda sekarang kau muda katika sekarang kau muda katika gunakan tika tika Arwah asal seanya Erlita Tantona bos Alik Norvendang tak katikeun napa boleh arwah bede Kak Burhan Kak Yunis Kak Apli tak katikeun Niko Kak Dai sedari kili
arwah tretan rapik aniko le tanda torong besena isolor aniko besena isolor tonton aniko ngasena pangantan Paatna kalangkung paatna
niko nusa taretan cek rokonan niko cek kompake bila sataretan pada kompake faktor rahman seakarje faktor rahman seakarje Mon aruang soting menara rekod Tantona pimpinan Pak Fajar Diopan Sakalang pagi sodepon Tanto sendang masih sabeden Kak Fator Rahman sing bila tak remare Mon arwah dengan Kak Bator seeko cak gilal mare tak mare sanentoni kok pon pada ajoge Kak Bator Rahman antona pun seneng Kak Bator Rahman kok pon pada seneng Kak Fator Rahman niko akalam bisa kera Mona pesena gane ko ebadai sarong Lebelena niko mas kenyamong Se aku pola malam sanonton Se aku pola malam sarong kapan keluar sanonton Patoto gajak na isarenga Ane kok dungan Kapator Rahman Bakal luar dungan isarenga Dimma dungan sabasrana Tantona Kapator Rahman Kang Suparman ki buruan telepone Taretan nagani kok makaluar atosan Keng sayang nga atosan na esa bebone Munda kita manter ebe Munda kita manter ebe Pangantan nama mi semalolo Ngabeseki acara seneng Dengan Kak Bator ani kak pun pada ajogen Pangantan ani pun pada misem Pangantan ani kok pada misem Yo pangalik kita bergoyang yo Kapan lo Rahman cek nyorot kabuti sekile tak mare-mare Jokowi beluk gelu iya kaburu gelu dikasih ya monreng gila mula ngak jeria lah adanya gelu gak ada tiga gak ada Gak ngerti gitu kan ya engkau tak turun aja engkau gelap pada sak engkau gelap pada sak paling leng dan je jadi mah ada ayah arwah ya buan arwah hati narah engkau enggak buan bengal kok ya Tina tas saya bukaan kok lagi dikian bajengan nih keras ya bajengan apa es ai Jadi ya saratos.
Saebu. Boleh nanyong kayak betul. Bengken. Hah? Bengken. Tika cok lo mau kilo ungkur ya. Songot tu kata pon kacau Ini Tika. koi syuting Tika. Pak beda dusta dusena. Tika nyumpeng manduk eman saya nyabuk kaoreng. Bila remarena paling sakoni 100an bangesana. Masa Tika beri saya buan. Mon kuat kata dusta anape dan. Tika tak kacapok ka bula ki pertama nanten. Bula tak kacapok. Sanonto ngomong tak kacapok. Bilang tak sanonto bula. Ya. Waduh. Hah? Puh. Bo. Ane kok kan mana 10.000? Alhamdulillah. Karjo nak Fathur Rahman eprik 10.000 sorokan neme. Bu, engki biasa naman berempaman. Hah? Dadi 1100 yang mana ini? Hah? Oh. Tanda gitu. Oh, duh. Raja main. Sana nih kapan keluar. Aduh kangem. Compet. Cek 3 urusan ben bula tak mare lekak pun ngale desa. Bula manti bula. Hah? Ndu aniko kak Fathur Rahman. Orang ngasa cek gentengah. Apa? Cek. Hah? Mun 3 kocak coba saya bula tak beri setan. Keng orangnya coba nang ke cahaya pondukale. Bagus. Pak keluar. Mare wong nggih. Pak gendangan itu ting betongale makane ke rumah bule jala. Aduh, empon peke ongko. Oh mulia saya butuh. Lah. Mak pasakit pelekit gini orang Saking pasrah, saking gila tak mare-mare ongko. Nggih, mete. Oh. Bentak teragi. Kasapa kamu boleh? Kamu boleh ke TV? Bapana gendu. Dan tak bisa enten. Mak nampak wah kapan nonton wah. Hah? Takut lecek. Kocak bukan neraka. Oh. Yo. Mulia aja nah. Ayo, Sokawati segila ayo. Terus sakit Sokawati di terakhir ya. Awul lagi dong kur ya. Sokawati. Anikoan etrakinang Kak Fathur Rahman etrakinang Ajalan Ereng laban bula
ateragi made ateragi Ereng lawan bula Kak Batur Rahman Cukan potrana Ereng Pita pun selain jani Kerja nak Kak Batur Rahman Buatan tu mah. Erengnya dengan menbula Kak Batur Rahman reng segan Ula paci Mayu jalan Mayu jalan Ciali Anika ka tuan rumahnya lentele ekone aki jak nasara pakuntraki Kak Batur Rahman orang senyalente rumahnya lente biangka Ia terakia laban bula Karena nikah Kak Batur Rahman segentar separ juga Kak Batur Rahman seakar Anika Kak Batur Rahman le Anika sanontok kena akar aja Cak namun nune ikut neraki Do Kak Batur Rahman Anika bula peneraki tika Andureng ngesegeten Kak Batur Rahman Kerjaan nikah Kak Batur Rahman Tontonan seneng tada pada Makam pada nikah saat ada bala Kak Batur Rahman mengseganda